Kuble shibun pi barok ki perlok ki bapai baju kersan ya kenika YouTube channel kachonga. Katkum ke report balai tu daka Ministry of Health and Family Welfare Government of India laong ba kibriu ki bayo ya kenika jingpang coronavirus habro kawai kar India kabatang hapo ka arpso kanta menta ka khat pratarik ki don kemba live saw hajar praspa prap sangut ki blak khat no Hendrus pa nyapawai ngot ki blak koj khat nyo hajar khandai spa khandai sangut ladangi khinlang baro kibriu ki bayo ya kenika jingpang habro kawai kar India menta ki lakiu shaka shipolak lai popra hajar henyos pa khat hendrungut ki blak koj no hendrulak san pulai hajar henyos pa san puai ngut ki blak khat no baro ki lakiu shaka ar punriu hajar aspa nyo pulai ngut bat kibrang don menta hapadeng ke jingsha sumar lani aktif case ki don kemba lailak san popra hajar hendrus pa khandai po arngut lai teli ki chala ki blak syak tajur hakane ka COVID-19 bat ki blak palat ya ka shilak ngut ki long kumni harum bawai ka dik chala Maharashtra baro arlak khandai po ar hajar san spa prop khandai ngut ki blak khat no khatwai hajar sauspa san po ar bat ki blak koj baro shilak hendripo hajar laispa san punyongut ba ar Tamil Nadu baro shilak hendripo hajar khandai spa nyau ki blak khat no ar hajar laispa khat san ngut ki blak koj baro shilak shipo hajar praspa nyongut balai kanong ba Delhi baro shilak arpo hajar shispa nyau ki blak khat no lai hajar san spa nyau puwei ki blak koj baro khandai hajar lai spa iwei habangi phai patski chala ki bahab hapo not East India kachala Assam kadika chala babuntam nabro ki chala ki bahab hapo not East habatang hapo ka arpso kanta katkum kajinya thu jong minister jong ka Assam Himanta Biswa Sharma laong bakidon kemba shi hajar arspa khat prangut ki bayo thamai ya kanika jingpang COVID-19 batang napo kanong ba Guwahati ki don kemba sanspa nyophongut tiladangi khinlang baro kibrui ki bayo ya kanika jingpang na bro kawai ka chala Assam menta ki lakiu shika arphoi hajar praspa ndrup sangut ki blak khat no san phoi ki blak koj no baro khat saw hajar shispa sangut bat kibrang don menta hapdeng ke jingsha sumar lani aktif case ki don kemba nyaw hajar nyospa sangut kabaduna tam na bro ki chala ki bahap hapo kar India kadai ke chala Mizoram bat kani ke chala ka don hapo North East baro ki bayo yakan ka jingpang arspa prapu arngut ki blak koj no baro shispa andrepo bat kibrang sa menta hapdeng ke jingsha sumar ki don kemba shispa arpu arngut ki wei pat ki chala ki bahap hapo North East India ki brang don hapdeng ke jingsha sumar ki long kumni harum wei kadika Sikkim shispa nyo pundrungut Manipur hendruspa lai punyau Tripura hendruspa nyo khandai Nagaland sanspa san puwei habangi phai patska chala Meghalaya katkum ka report ka bamenta kasngi hadu ka por sabaje janmit layathu bakidon kemba khat san ngut kibriu ki bayo thamai ya kanika jingpang coronavirus tangna po East Kasihil district ki don kemba sangut laingut ki dei ki bawan napo ki wei pat ki chala na West Garo Hills iwei EBSF arngut ki dei ki bawan na ki wei pat ki chala Ribhoi district laingut na South West Garo Hills iwei ladangi khinlang baro kibriu ki bayo ya kanika jingpang hapro ka wei ka chala Meghalaya ki lakiu shaka South pa khat prangut ki blak khat no arngut ki blak koj baro saw pukhandai ngut bat ki brang don menta hapdeng ka jingsha sumar lene active case ki lakiu shaka laispa ndrupunya ngut tangna po East Kasihil district marwei ki don kemba laispa khat sawngut ki BSF arspa sawpho bat ki bomdai ki BSF henry pongut ki amfus kata na po army bat Assam rifle ki don kemba khat sawngut na Ribhoi district live sawngut baro East Jantia Hills arngut West Garo Hills khatwai ngut South West Garo Hills iwei South Garo Hills arngut East Garo Hills iwei North Garo Hills iwei baro na pedang changpi philayo I bakat banang mi kisngi ki bayo corona habro kawai ke chala Meghalaya kila nang kiu na kawai kisngi sya kawai pat
haba phiat sharum shaneng sma bha banda husiar bha bat bot ya ka ei baka sarkar kalap tha yang i wei pi wei bandeng ya kimas bat kumju ban ya jingai i wei detang kine kuple shibun.